Pa dobro, vidim kolege, skupili ste se. Što se kaže kao posle pranja, jel? Hoćemo da počnemo? Ko će prvi? Kolega Milko, vi? Može. Hvala, sedite. Koji je ono put, beš? A ne, nisam. Vidim, kolega, indeks vam je pun. Znači, redovno ste dolazi. To je za svaku pohvalu. Pa, ako smo spremni, možemo i da počnemo, jel? Evo malo istorije. A može. Odemo malo do Japana. Japan? Da, fina zemlja izlazećeg sunca, zrači prosto. Pa kao što sigurno znate, Drugi svjetski rat je završen tako što su Amerikanci bacili atomsku bombu na Hitači. Šima. Bravo, kolega. Vidi se da ste se pripremali, svaka čast, odlično. Kažite mi samo još, da li su Amerikanci tu atomsku bombu na Hirošimu bacili pre Hrista ili posle Hrista? Ja mislim da su posle Hrista. Bravo, kolega, svaka čast. Ja nemam šta više da dodam. Vidi se da ste se dobro pripremili. Pun indeks takođe govori svoje i od mene imate 10. Zvolite, kolega, čestitam. Svaka čast. Hoćemo dalje, a? Petković, evo. Ajde. Hvala. Sedite. Pa, kolega Petkoviću, pa vama je indeks poprilično prazan, a? Vi baš niste dolazili često. Profesor, pa nemam ni jedan minus, pa mogu da... Da, jasno. Dobro, nema veze. Pa ajmo da nastavimo kad smo već kod te Hirošime i Drugog svjetskog rata. Evo, recimo, kažite mi kad je bačena bomba na Hirošimu? 1945. godine. Preciznije, kolega. Izvinite, 6. augusta 1945. godine. Kolega, ako želite da položite ispit, morate biti potpuno precizni. 6. augusta 1945. godine iz aviona Enola Gay u 8 časova i 15 minuta izbačena je prva atomska bomba. Dobro, kad je pala? S obzirom da je eksplodirala na visini od 580 metara, što znači da pri brzini od 9,81 metar u sekundi, brzina slobodnog pada, to je 24, to je negde oko 12 minuta, znači 8 časova i 27, pala je oko 8 časova i 27 minuta. Da, lepo, fino. A koliko ljudi je stradalo? Pa, smatra se da je u tom prvom udaru stradalo negde oko 140.000 ljudi, mada taj broj nije konačan, naravno nije ni precizan, jer zbog posljedica radijacije ljudi su nastavili da umiru, znači oko 200.000. Da, dobro. Sad mi, kolega, nabrojite njihova imena i prezimena po abecednom redu.